Mwongeye kwirirwa nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien, umukozi wa NCGR Limited, company igira ino nkoko yitwa Tetra Superco ndetse na Broilers Ross 308. Ubu ngubu rero nkaba nari nje gusubiza aborozi bagiye batubaza ati ese ino nkoko igaburirwa mu buhe buryo? Aho undi yari yatubajije ati ese ino nkoko tuzitanga zifite ingingo zose zagenywe? Ibyo akaba ari muri bimwe nje kuba nabaherezaho amakuru. Iyi nkoko ya Tetra rero iyo tugeze ku bijyanye no kuyigaburira, ni inkoko ishobora kuba yagaburirwa nk'inkoko ya kinyarwanda, kuko mu busanzwe ifite suforume ya kinyarwanda, ariko akaba ari inkoko y'inzungu iri muri fomu ya kinyarwanda. Ku bijyanye no kuyigaburira rero, uba ushobora kuba wayigaburira mu buryo busanzwe bw'inkoko ya kinyarwanda cyangwa se ukayigaburira mu buryo bwa kizungu, gusa bitewe n'uko ahanini utabona ahantu wakororera inkoko nyinshi ngo zizajye bashe kwitorera ngo zihage, akenshi dukoresha mu kuzorora mu buryo bwa kizungu, ari nabwo bwiza ku bantu bakeneye umusaruro wagutse kandi mu gihe gito. Ku bigendanye rero no kuyigaburira ku muntu uyigaburira mu buryo bwa kizungu, hari ibiryo, ingano y'ibiryo bigomba kurya bitewe n'icyumweru igezemo cy'imikurire. Reka duhere ku munsi wa mbere ukimara kuyifata. Mu cyumweru cya mbere umushwi umwe uba urya garama 15, ni ukuvuga ngo buri mushwi ugenewe garama 15 ku munsi. Mu cyumweru cya kabiri umushwi uba ugenewe garama 25, ni ukuvuga ngo hiyongeraho garama 10 ku zo garama yari isanzwe irya mu cyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya gatatu ikarya garama 30. Mu cyumweru cya kane ikarya garama 35 za buri munsi, ni ukuvuga ngo hano niho ibirangije cya cyiciro cya starter, ni ukuvuga ngo ibirangije ukwezi, ikajya mu cyiciro cya gorowa guhera ku cyumweru cya gatanu. Guhera ku cyumweru cya gatanu umushwi umwe uba ugaburirwa nibura garama 40 ku munsi, ni ukuvuga ngo ubifata icyumweru cyose uzihereza garama 40 ku munsi. Mu cyumweru cya gatandatu tuzihereza garama 45. Mu cyumweru cya karindwi tukazihereza garama 50. Mu cyumweru cya munani tuzihereza garama 55. Ubwo ahangaha aba ari inkoko z'inkokokazi zivanze n'amasake. Ubwo iyo uzazivangura amasake ukayashyira ukwazo, ndetse n'inkoko z'inkokokazi ukaba wazishyira ukwazo, nazo zijya zigira ibiryo, ingano y'ibiryo igiye itandukanye n'izindi. Reka duhere ku nkoko z'inkokokazi zino wateganyirije kuzajya zigoreza umusaruro w'amagi. Tetra nk'uko nabibabwiye ni inkoko ya mbera byombi bishobora gutanga umusaruro mu buryo bw'amagi ndetse n'uburyo bw'inyama icyarimwe. Reka turebe ku woroye inkokokazi. Ku cyumweru cya 9 inkoko y'inkokokazi ya Tetra ibigaburirwa garama 60. Mu cyumweru cya 10 ikagaburirwa 65. Ku cyumweru cya 12 igaburirwa garama 75. Ku cyumweru cya 13 garama ikagaburirwa garama 75. Ku cyumweru cya 14 garama 80 nizo ibirya ku munsi. Mu cyumweru cya 15 ibirya garama 85. Ku cyumweru cya 16 ikabirya garama 90. Ahangaha ku cyumweru cya 17 ibirya garama 75. Wibutse ahangaha ni cya gihe ibiri hafi gutangira gutera, ni ukuvuga ngo ahangaha ushobora kuba wahindura ibiryo ukazihereza ibiryo twita puriraya. Ibivuye muri gorowa iba yageze muri puriraya, kuko ibibura icyumweru kimwe gitangire gutera. Ku cyumweru cya 18 ibirya garama 100. Ku cyumweru cya 19 ni garama 110. Ku cyumweru cya 20 ni garama 115. Iki gihe wibutsa ko inkoko iba yaratangiye gutera. Ku cyumweru cya 21 kuzamura kugeza nibura iteye, kuko itera umwaka n'igice, ni ukuvuga kuva ku cyumweru cya 11 kuzamura, ino nkoko ibirya garama 135 ku munsi. Ubwo ahangaha inkokokazi iba yaratangiye gutera. Reka tugaruke noneho kuri za nkoko wageneye inyama z'amasake zigeze ku cyumweru cya 9. Ku cyumweru cya 9 uzigaburira garama 65. Ku cyumweru cya 10 uzigaburira garama 70. Aha aba ari ku munsi, ariko bigakorwa mu cyumweru cyose. Ku cyumweru cya 11 igaburirwa garama 80. Ku cyumweru cya 12 ikagaburirwa garama 100.
cumi na kabiri ni garama 90, ku cyumweru cya 13 ni garama 100, ku cyumweru cya 14 tuzigaburira garama 115 ku munsi, ku cyumweru cya 15 tukazigaburira garama 125, ku cyumweru cya 16 tukayigaburira garama 140. Washaka kuzirenza kuri kino cyumweru cya gatandatu ugumya ngo ugomeze uzibane, ugakomeza kuri zino garama 140 kugeza uzijyanye ku isoko. Aha ni ku ruhande rw'amasake. Ngira ngo kuri uno muntu washakaga kuri zino ngoko za tetra uko tuzigaburira, ahangaha arasubijwe, namusobanuriye neza. Gusa iyo waguze inkoko muri kampani yacu yino ya NCGR Limited, nyuma yo kuba tuzi gukorera delivery tukongerera n'amadokima arimo ibiryo ushobora kugabura ku munsi, hari n'undi wari watubajije ati ese ino nkoko tuzitanga zifite ingingo zose? Ino nkoko rero iva mu ruganda cyangwa se ku ituragiro tumaze kuyihereza ingingo zigera kuri 4, arizo ngingo zisanzwe zihabwa inkoko ku ituragiro cyangwa se ku ruganda. Ino nkoko ya tetera ntabwo ikigira ingingo nyinshi. Iyo tuyihaye umworozi aba asigaje kuzayitera urukingo rumwe. Urwo rukingo irufata ku munsi wa 14, ni ukuvuga ni nyuma y'ibyumweru 2. Ni urukingo tuzihereza mu mazi. Umworozi niwe urugura akazayihereza kuri uno munsi. Abashobora kurugura kuri farumasi imwegereye cyangwa se akagura ku makampani asanzwe acuruza imiti n'ingingo by'amatungo. Ubwo nyuma y'uyu munsi ndarundi rukingo ruba ruteganyijwe kuri zino nkoko, arakomeza kuyitaho bisanzwe ayigaburira nk'uko twabivuze haruguru kugeza iteye akayikuraho umusaruro. Hari n'abandi bari batubajije bati ese iyo dutanze ku nkoko 100 turenzaho imishwi ingahe? Izi nkoko rero bitewe n'ubudahangarwa zifite, ni inkoko zidakunze gupfa, ntabwo zijya zipfa byoroshye nk'izindi zisanzwe. Ni ukuvuga twe ku nkoko 100 turenzaho 2%. Ni ukuvuga ngo mu nkoko 100 tuguhaho imishwi tuguha 102. Waba waguze imishwi 200 tukaguha imishwi 200 n'inkoko 4 twarengejeho. Kuri wowe rero wifuza kwishyura inkoko cyangwa se gutumiza, iyo utanze komande nibwo tuguhereza umunsi inkoko tuzaziguheraho. Ubwo iyo tumaze kuguhereza igihe inkoko uzazihererwa, uba usabwa kwishyura amafaranga mbere y'uko wa munsi ugera yose yo kuri za nkoko watumije, kugira ngo ku munsi ukurikiyeho uwo munsi twaguhaye tuzakura inkoko muri kampani tuzikuzaniye aho ukorera warangije kuzishyura zose. Wowe rero ufite ikindi kibazo wibaza kuri zino nkoko cyangwa se uko NCGR dukora, uraza kutwandikira muri komenti, cyangwa se hari igitekerezo runaka ufite nawe uraza gukoresha komenti kugira ngo tuzaze gusubiza muri video itaha. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien, umukozi wa NCGR. Watuvugisha rero ukeneye gutumiza imishwi, nimero zacu urimo urazibona muri screen, cyangwa se ukatwandikira WhatsApp 0788 499 062 3.